U novoj emisiji Afirmacije pored Vrleti Rogozne obišli smo i Gračanicu i Guštericu u želji da predstavimo tamošnje poljoprivrednike. Marko Kostić je pravi primer nastavljača porodične tradicije bavljenja poljoprivredom, unapredivši ovaj segment najpre obrazovanjem u ovom domenu, a potom i primenom stečenog znanja u svom velikom gazdinstvu. Imali smo prilike da sa vrsnim poljoprivrednim inženjerom razgovaramo u porodičnom zasadu šljive i na početku smo se osvrnuli na segmente koji su u ovom kraju zastupljeni. Kod nas je uglavnom zastupljeno, kako bih rekao, to neko suvo ratarenje. S tim što, eto, pored tog suvog ratarenja gde je najčešće zastupljena pšenica i kukuruz, mi se malo bavimo i voćarstvom, što se i može vidjeti iz priloženog ovdje iza mene, to je voćnjak nekih 35 ari šljive. To je uglavnom sterlejka zastupljena, ali imamo malo i neke čačanke rodne. A što se tiče pšenice, imamo nekih 14 hektara pšenice i nekih 2,5 hektara kukuruza. To naravno nije sve moja, da kažem, zemlja. To je od nekih rođaka, uglavnom je to renta. Od toga svega je negde oko 1,5 hektara moja površina, odnosno, da bolje kažem, naša, mojih roditelja i brata i moja, a ovo drugo radimo pod zakup. Poljoprivreda je, kao što i kaže naziv emisije, u venama svakog od žitelja ovog kraja. Prenosi se s kolena na koleno i zemlja se oduvek doživljavala kao veliki dar od Boga. Svi bivaju ponosni ako mlađe generacije nastave tradiciju koja je u porodici prisutna decenijama. I još se moj pradeda bavio s tim, evo ovdje možete baš da usnimite ove parcele pored voćnjaka. To su sve bile pre jedna parcela, sad je to sve podeljeno, naravno, pradeda, pa deda, pa otac, i onda to su sad neke parcele od 30 do 50 ari neke maksimalne površine, ali što ste rekli, naravno, to je i uticalo malo na, što kažete, ono čime se bavite od malena, to nekako i zavolite i onda gledate da se u tom pravcu usavršavate, što sam ja do negdje i uradio. Naravno, sad pokušat ću da to nastavim, to usavršavanje, ali opet, zavisno od vremena i od posla, vidjet ćemo kako će to biti. Prvo, poljoprivreda, što kažu, nije to kupovina čokolade, odeš u radnju, kupi čokoladu i završen posao, nego poljoprivredu prvo čovjek treba da voli, a drugo i treba da zna šta da radi, kada radi i kako da radi. I koliko god bude to pratio, znači kako, kad i s čim, taj sigurno ima zagarantovan uspjeh i ima neke, kako bih rekao, ima nekog potencijala tu što se tiče neke zarade i nekog, kako bih rekao, bavljenja tim poslom. A naravno, kod nas je, nažalost, u većini slučajeva zastupljeno to, moje deda tako radio, ja ću tako da nastavim, pa šta bude. Što naravno kasnije sve proizađe da je to loša neka odluka i da se sve to odrazi kasnije na prinos. Ali što se tiče nekog potencijala za život, naravno da to može da utiče na neki bolji život i na neki, kako bih rekao, napredak domaćinstva i samog gazdinstva. Samo treba da se radi po nekim pravilima i propisima i da se poštuje struka. Tog sunčanog dana posetili smo i šljivak porodice Kostić, koji usred nepregledne ravnice izgleda impozantno. Ideja o sadnji postoji dugo da bi bila realizovana zajedničkim naporima. Ideja je od mog oca, pre svega najpre od dede, onda od oca i naravno deda to nije realizovao, je zato otac, naravno uz moju brateljevu pomoć, to uspeo, a naravno najpre svojim radom. Mislim, kao što vidite, voćnjak je okrojen, to je on sve sam odradio. A naravno i što se tiče, kad smo spomenuli tu ideju, malo nas je i vreme, kako bih rekao, nateralo na to, zato što kad smo otprilike sadili taj voćnjak, situacija je bila takva da to je bilo 2002. godine. I onda kogod je prolazio, to sam svakom spomenuo, pa moram i vama, da svi su govorili, moj otac se zove Žika, i svi su mu govorili: Žiko, jesi ti normalan, vidiš kakva je situacija, hoćemo da se selimo, a ti sadiš voćnjak. On je odgovorio, kaže, ja ga sadim, kaže, ja ću i da ga berem. Tako da, hvala Bogu, eto, tako je i bilo.
Najbitnija stvar u voćarstvu je, reći će stručnjaci, dobra priprema pred sezonu, ali i neprestani rad tokom svih faza. Ta faza orezivanja voćaka je već prošla, što se vidi ovdje iza nas. Sada što bi trebalo da se odradi dalje u zaštiti voća, pogotovo koštičavog, jeste zaštita voćaka od monilija, lakse, odnosno sušenja grana i cvetova kod šljive, mislim kao koštičavog voća, ali inače i kod višnje i kod trešnje. Treba izvršiti zaštitu fungicidima tipa Kubik Plus, Signum, Orius, bilo koji fungicidi koji su sistemični, da bi se to zaštitilo kako treba i da bi prinos bio adekvatan. Mislim kako svaki poljoprivredni proizvođač očekuje kad se time bavi. Ovdje trenutnu situaciju koju vidimo jeste da je šljiva u fazi belih balona i trebalo bi da se krene podhitno, znači sa zaštitom. Naravno, to je ova sorta i u ovoj parceli, na ovom podneblju. Sad možda je negde već u fazi cveta, ali svakako zaštita fungicidima treba da se odradi u belim balonima i u punom cvetu. Što naravno dalje ne znači da trebamo tu da stanemo. Imamo i fazu precvetavanja i fazu menjanja plodova, menjanja boje kod plodova i naravno trebamo sve to da ispratimo što se tiče zaštite da bi postigli taj neki adekvatan prinos i kvalitet robe i da ne bi imali gubitke. Pogotovo u ovoj godini, jer vidimo da malo padne kiša, sunce, uslovi su idealni za stvaranje bolesti i ko ne bude štitio, verovatno da će imati velikih problema. Iako smo pomenuli mnoge delatnosti, u ovom kraju najzastupljenije je ipak ratarstvo i seju se uglavnom pšenica i kukuruz. Po rečima Marka Kostića, i ovdje je bitna zaštita koja se često i ne sprovodi. Ko je posejao pšenicu, trebalo bi što pre da krene u zaštitu od korova, a i od bolesti, naravno od rđe i od pepelnice i od pegavosti lista kod pšenice, što naravno opet napomenuo bi da većina naših proizvođača ne radi. Dođu, pogledaju parcelu, aha, dobro je, zelena je, i onda ne prskaju. Naravno, to nije nikako dobro da se radi, zato što bolest može za 3 dana da se pojavi da napravi štete do 80%. I onda poslije kaže ne isplati se prinos. U Gračanici postoji i zemljoradnička zadruga na čelu koje je Bogi Đurović. Broji veliki broj članova i osmišljena je na način da bude servis svim poljoprivrednicima u ovom kraju. Nema mnogo sredstava, nema zemljišta, ali svakako nadležni imaju veliku volju da pomognu koliko se to može. Postoji zemljoradnička zadruga Gračanica, ona je sa sedištem je u Donjoj Guštarici, formirana je 2014. godine i ona broji oko 85 članova te zadruge. Zadruga služi tu da poljoprivrednicima izađe u susret u vidu pomoći oko same pripreme zemljišta kome je to potrebno, s obzirom da znamo da je ova naša opština najviše zastupljenija poljoprivreda, tako da smo tu za svaki vid pomoći, tako i pružamo i neke savjetodavne usluge. Uglavnom su to ratarske kulture, imamo i povrtarske kulture, što se tiče članova mogu da budu kod god hoće, ko ima i mehanizaciju, ko ima zemljište, postoji neki kao mali kriterijum da svaki član mora da ima najmanje od hektar do 2 da bi bio član zadruge i postoji neka članarina gde je na godišnjem nivou 30 € za neke potrebe zadruge. Benefite, nemamo nekakve benefite, opet kažem, to je novo formirana zadruga, nema nekih svojih prinosa koje bi mogla da pruži poljoprivrednicima i članovima, s obzirom da znamo da ne raspolažemo sa ni hektara zemljišta, tako da, eto, opet kažem, ta mehanizacija koja je tamo ipak služi, eto, i za neku pomoć poljoprivrednicima koji, opet kažem, ne mogu da priušte sebi samo pripremu zemljišta i setvu zemljišta. Činjenica je da zadruga ne može da pomogne materijalno, ali se zato trude da savjetodavno pomognu svim poljoprivrednicima. Neprestano se trude da dovedu najbolje stručnjake, ali i da porade na promociji ovog kraja. S obzirom da znamo da je, opet ponavljam, da naša opština ovde najviše zastupljenija, znači pšenica, kukuruz i ječam, jer smo na takvoj nadmorskoj visini i to se najviše seje.
Što se tiče savjetodavnih usluga, imali smo dosta ovih seminara gde su nam dolazili gosti, znači iz agromarketa Bajerna. To smo negde napravili saradnju sa ovim lokalnim apotekama ovde na našoj teritoriji, gde smo zajedno sa njima išli na tim savjetodavnim predavanjima, gde će to dosta doprineti samim poljoprivrednicima, gde će oni moći da koriste neke savjete koji stručnjaci koji se bolje razumu u tom vidu i tako da će to dosta doprineti. Takođe imali smo posetu i Uroša Dovidovića, inače jednog velikog autora što se tiče bolje i dobre zemlje, gde je posetio našu opštinu, gde je boravio ovde 2 dana, imao priliku da vidi s čime se poljoprivrednici susreću na našoj teritoriji, gde su imali kasnije sastanak s njim u opštini, gde im je on donekle rekao šta i kako treba se raditi na ovoj našoj teritoriji. Vremenski uslovi, po rečima gospodina Đurovića, nisu išli na ruku poljoprivrednicima, ali se nada da će ovogodišnja sezona ipak biti uspešna. Kao što znamo, što se tiče samih useva, znamo da je zima dosta bila blaga i to je dosta uticalo na same bolesti koje će se javiti u samoj pšenici. Imamo dosta kišnih dana ovih dana i da će to odraziti na samu pšenicu, gde će krenuti dosta trave i da je već, mogu slobodno da kažem, nekih 10 dana kasnimo sa prskanjem pšenice, jer kao što možemo da vidimo koji sam obilazio, u pšenici je dosta velika trava, gde mogu reći da je skoro kao pšenica. Što se tiče samog kukuruza, ove godine će biti, mislim, mnogo lošija godina u odnosu na prošlu, jer je dosta bilo kiše, gde će imati poljoprivrednici dosta problema oko same pripreme zemljišta. Kao što znamo da optimalni rok setve kukuruza je od 5. do 25. aprila, tako da vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se boljih dana, međutim kiša je svakog dana, tako da će dosta kasniti ove godine setva kukuruza. Zahvaljujući edukaciji, ali i raznovrsnim inovacijama, i u ovom kraju meštani su pokušali i sa drugim poljoprivrednim delatnostima, u kojima prednjače povrtarstvo i voćarstvo. Imali smo intenzivnu proizvodnju i zasade malina, međutim oticala je neka cena gde su poljoprivrednici dosta odustali od te proizvodnje. Imamo i, mogu slobodno da kažem, dosta zasjejanih novih površina po šljive, krušaka i jabuka, gde se polako poljoprivrednici okreću i nekoj grani, to kao što ste rekli, povrća. Imamo i plastenike, uglavnom su to plastenici za svoje potrebe i uglavnom za neka manja tržišta tu po lokalnim prodavnicama, gde poljoprivrednici to koji proizvode uglavnom prodaju, po prodavnicama, gde njima služi to neko mesto za prodaju. Jer dosta je veliki problem oko samog plasmana svih kultura koji su posebni. Dosta toga se promenilo u odnosu na prošla vremena, kao što znamo sada je sve bazirano na samo prskanje, gde to nije bilo pre. Znači ljudi su izlazili to, kopavali, sređivali sve svoje površine, ali međutim sada je došla ta nova tehnologija gde poljoprivrednici sve uglavnom koriste gde se bazira na samom prskanju, znači pesticide, gde je sve zastupljeno time. Tako da olakšava neku ruku poljoprivrednicima i mogu slobodno da kažem da je dosta veliki problem da poljoprivrednici nađu radnike koji bi obavljali te poslove kao što se pre radio, jer ipak imamo dosta velikih problema oko samih radnika, gde neće niko skoro da radi, a svi znamo da kukamo, da nema posla, da je dosta veliki problem oko samog nalaza poljoprivrednika koji hoće da rade na određenim parcelama. Svima, ističu upućeni, nedostaje druženje među poljoprivrednicima i razmena raznolikih iskustava. Pandemija je i u ovom sektoru uzela danak, ali se nadaju da će u ovoj godini sajamskih događanja ipak biti. Nadamo se da će ova godina biti dobra što se tiče ove pandemije koronavirusa, da će poljoprivrednici sa naše teritorije, kao što su zadnjih 4-5 godina išli i obilazili Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, gde su imali da vide kako izgleda malo savremenija poljoprivredna mehanizacija, međutim oni neće moći, jer su takve naše parcele dosta male, da primene svu tu mehanizaciju koja se primjenjuje gore po Vojvodini, gde su veće parcele, tako da će doći dobro da ova godina izađemo odavde, da pogledamo malo te mehanizacije, tu novu savremenu mehanizaciju, s obzirom da znamo da prošle godine nije bilo poljoprivrednog sajma zbog ove cele situacije, tako da se nadamo da će ove godine biti dobro i da ovo stane više, da se izađe malo u svet, što bi ja rekao.
Posetili smo i Donju Guštericu u kojoj nas je dočekao vredni domaćin Hranislav Kukureković, srdačno nam na početku pokazavši selo, a potom i svoje zasade. On je jedan od retkih koji se bavi organizovanim povrtarstvom na otvorenom, opredelivši se za uzgoj crnog i belog luka na velikoj površini. Danas se nalazimo ovdje blizu sela, tako reći, mjesto se zove Karlovac. Ja sam se sa sinom opredijelio malo i za ovaj crni luk da sejemo, pošto eto, sin hoće da promeni malo tu poljoprivrednu kulturu i tako reći opredijelili smo se i na ovaj crni luk. Pa ne znam da vam kažem da li se isplati, ne isplati baš, ali da se radi mora. Da se živi mora i to je to. Gde smo, tu smo, nalazimo se ovdje na Kosovu. Malo je teško i za rad i za sve to, nemamo pomoći dosta. Ovdje je 42 ari, 42 ari, a očekujemo, kaže se, godina će da pokaže. Sve to zavisi od vremenskih uslova. Vremenski uslovi će da pokažu ako bude godina te kišovite i ono normalno, sve normalno, pa nadam se od 4 do 4,5, možda i do 5 može da baci, jer zavisi od vremenskih uslova. A to će da vidimo kasnije, ja sam slušao i na televiziji kaže vremenski uslovi ne može da se prognozira niko, jer su promjene velike. Velike su promjene. Meteorološke promjene su velike. Pored plodnog zemljišta koje u Donjoj Gušterici postoji, po rečima dede Hranislava, kao i za sve u životu, najbitnija je volja. I danas veruje da samo ljubav uz uporni rad može i da donese uspeh. Ovdje je plodno je, dosta je plodno zemljište. Evo vidite i pšenice i ovdje plodno, ali ipak mogu da kažem sve, plodno je i zemljište nije loše, ali sve zavisi od čoveka kako on radi. Da li on, ja kad dođem na njivu, ja ovdje, blizu mi je ova njiva, ne i kod kuće, ja volim, mi se čini nedeljno, dnevno da obiđem i da vidim kako to napreduje. Kako to ide i da li, ne daj Bože, nema neke nepogode i zbog trave i zbog svega. Volim da to pratim. Pa ljubav, ako nemaš volju, ne treba ti ni život. A volja čini u životu sve. Dokle mogu ovako ću. Ne odustajem. Kako da odustanem? Šta je, jer penziju malo imam. Mene me zahvatio tako televizije. Ja sam radio u televiziji, ali penzija je mala i sada se bavimo tim poljoprivrednim kulturom. Poljoprivrednom kulturom. U Hranislavljevom dvorištu zatekli smo veliki broj poljoprivrednih mašina bez kojih, kako kaže, ne može da se funkcioniše. Gledamo isto da imamo svoje mašine, da imamo sve svoje, da imamo, da ne oskudevamo, jer znate zašto? Bez obzira jednu mašinu ako nemaš svoju, drugčije kad tražiš od drugoga, jer danas ne mogu, sutra vremenski uslovi prođu i tako reći, to ispada da ne može da dođeš do pravog rezultata na vreme kad se seje to i tako. Raduje činjenica da su sve njive, dokle pogled doseže, obrađene. Svi koji posjeduju zemljište se trude da održe kontinuitet bavljenja ovom delatnošću. Međutim, poljoprivreda leži na starima i sredovečnim, dok su mlađe generacije pasivnije. Ne odustaje se. Ovdje ja ne vidim, ne mogu da vidim blizu, nemaš jalovu njivu. Nema jalove njive. Da bi bilo ostalo jalovo kao da bi, da i vi mladi, oni
radu, ali da ti kažem pravo, opet ima ko to da odradi, ovi malo godine koji imaju ljudi. Imaju dosta ove sad mašine i tako. A inače, ovi drugi mladi, nema ništa od ovih drugih mlada. Ove druge generacije što dolaze. Ne. Šta da vidi se, to oni volu po kafiće, po ovamo, namo. Ali tu smo da smo, dok smo mi živi, stari, mi ćemo da njima pomognemo. Najlepše je da se da se menja i te poljoprivredne kulture, da se promeni. Vidite, kao prošle godine sam imao na drugom mjestu ovaj crni luk, ove godine ovamo. I kad se to promeni, onda i bolje rađa. Šta da se poseje druge godine, rađa. Kao da odmara njiva i vidi, nije dobro sve pšenica nad pšenicom ili kukuruz na kukuruzom. I bez obzira, lepo je promeniti zemljište i kulturu, kako da kažemo, od njive do njive. Pored povrtarstva i ratarstva, Hranislav se bavi i voćarstvom. U ovu novu delatnost se upustio zbog kvalitetnog zemljišta blizu kuće, ali i zbog raznovrsnosti koju želi da sprovede. Uz pomoć sina zasadio je šljive, kruške i višnje. Voćarstvo nije loše. Jedno za svoju upotrebu, a drugo i treba nam te za rakiju i onda za ostavljanje, onda pravimo pekmez, pravimo rakije, kako da kažem, i tako. I opredelili smo se, da vam kažem, za voćarstvo, blizu nam je ovde, do kuće i tako, za obradu je dobro, lepo je za obrađivanje i tako. 25 ari ovde imamo, zasejano je negdje oko 120 šljiva imamo i višanja, a imamo i 50, 60, nisam ih baš broja, krušaka. Tako reći, sam se opredelio za sve vrste, imamo i orahe smo imali, ali orahe nisu nam napredovali i tako reći, odustali smo od toga. Ja sam išao u školu poljoprivrednu, tako reći, samo sebe, sad za sad, sam to sa sinom, sam je to i rezidba i, kako da kažem, i krečenje, sve to sami sad radim. Da konstatacija na početku priče stoji da je Hranislav vredan domaćin, govori i činjenica da se pored svega bavi tovom pilića, od kojih, kaže, ostvaruje dodatne prihode, a drži i više desetina kokošaka nosilja. Sve nam je to pokazao da Hranislav, želevši da pošalje poruku kako je sve moguće i da će posla uvek imati onaj koji je vredan. Srdačno nas je ispratio iz svog dvorišta koje je već ulepšano prvim prolećnim cvetanjem, a mi smo mu poželeli dobro zdravlje i ponovno viđenje u mesecima koji su pred nama. Ima li šta lepše nego u ovim lepim danima obilaziti sela u podnožju Rogozne u kojima je proleće najlepše i u kojima cveće najjače miriše? Selo Gnježdane je jedno od njih, nalazi se na 10 kilometara od Leposavića i spada u red onih planinskih sela koje je izgubilo bitku sa vremenom, ali u dostojanstvu dočekuje sve one koji mu se iznova vraćaju. Želeli smo upravo da ovu priču posvetimo onima koji se selu vraćaju kroz zasade maline sa kojom su otpočeli pre više od deceniju. Dragan Vučković je u potpunosti posvećen svom zasadu i gotovo je svakodnevno prisutan sa svojom porodicom na selu, pogotovo u ovom periodu kada je poslan na pretek. Samo nekoliko stotina metara dalje njegov rođak Slaviša isto tako sa porodicom privodi kraju poslednje prolećne pripreme pred sezonu i lepo uređenim malinjakom svedoči da spada u red ozbiljnih proizvođača. Jedan je od pionira u ovom poslu. Pa mi se nalazimo u selu Gnježdane, ovde
kraj za malinarstvo idealan. Dolazili su neki stručnjaci prošle godine iz Čačka i zadovoljni su bili sa našim zasadima, mojim i još dvoje komšija ima tu. Uslovi su dobri, podneblje je dobro, sad vidjet ćemo. Nalazimo se na nadmorskoj visini negdje oko 760 metara. To je dobar teren za malinu, međutim prošla godina je izuzetno loša bila. Kako i za sam rod, tako i za mladicu koja, evo, vidi se da je loše ove godine. Odrazila se mladica. Malina u Leposaviću već ima decenijsku tradiciju i za to vreme na ovom prostoru između Kopaonika i Rogozne izniklo je na hiljade hektara ovog bobičastog voća. Gnježdanci su u njoj videli svoju šansu. Pa već 10 godina kako se bavim malinarstvom, imam ukupno oko 40 ari pod malinom. Miker je sve u pitanju. Pa ovdje ima oko 15 ari mikera. Ovo je 4. godina kad smo krenuli da se bavimo malinom, pošto podneblje odgovara. Zadovoljni smo kvalitetom i svim, samo cena je malo prošle godine lošija bila, sad za ovu godinu još uvijek se ne zna. Inače, ovo je porodični posao kojim se svaki vikendom smo tu kad su deca i supruga slobodni, a ja sam uglavnom svaki drugi, treći dan u selu. Tako da smo našli sebe u ovoj proizvodnji malina. Vidjet ćemo da kasnije šta ćemo i kako ćemo. U ovom periodu ima dosta radova u malinjaku. Vrši se odabir mladica, vezuju se maline, frizira se i okopava između redova i, kako kažu iskusni malinari, od napora koji se sada uloži zavisi u ostalom i čitava sezona. Pa danas je već podvezivanje, već pri kraju smo sa podvezivanjem, čišćenje malinjaka u proleće i sad za nekih sat, dva spremamo se za freziranje i to će da bude već jedan deo posla, 70% gotovo. To su prolećni radovi sad koji su ključni u malinarstvu. Povezivanje, odabir mladica koje se ostavljaju na rod. Evo vidite kako je to povezano. I ovo ručno okopavanje. To su najteži poslovi i najobimniji i fizički najteži u malinarstvu. Skoro svi malinari su se okrenuli ovom domenu jer nisu imali čemu drugo. Uglavnom je u ovaj posao uključena cela porodica i nadanja su bila velika. Međutim, pad cene uzrokovao je i pad motivacije. Porodičan posao i takav može da opstane i da ima neka solidna zarada. Međutim, na većim površinama gde mora da se uključi radna snaga, nema neke zarade. Prisutno je razočaranje kod malinara. Krenuli su požrtvovano, uložili su sve što su imali, ponajviše snagi i truda u deceniji za nama, a do sada je tek mali broj njih osetio blagodat koja je očekivano trebala da se vrati. Međutim, kao što rekoh, napred je teško, a nazad se nema kud.